Tony chu ataksa mun sang voi sawmli paruk lai mai veni a tha ani dan le tha ani chanba ka tu tha nge ani ti kan ngai thladon ani Tony Mary Brett chu June sans ko sum ko pathum khan Dina Anderson le Casey Patilin kara lo pianga anu le pate hi Tony kum khatmi lek ani lain anin thena anu le pate in then ma se Tony chuan ngai nat lo zui zelin anu en kolna nuaya chung hian pa mangai na le ngai sakna adong zui zela apa khisi hian pe poprengin hun tam theyang per aman pui thina holiday te po an mangdun fowani Tony chungte soidan chuan Tony chu leadership quality nei thale mi te ngai nat lo tak thian ngai na le kom thiam tak ni in an soya apa phei chuan Tony hian thian rin omle thian thatak tak anga in midang hip khom theina nei ang mai ni in asoyani Tony hi Salt Lake khopui fema holiday khua Utah State ta chenga Salt Lake City Community College sa ainjek lut vein accounting assistant na chel veni Tony hi tum sang tak nei mi ani ve thina zai thiamlar le hlotling tak ni vea eng tiknia emo chuan California Pittsburgh vela nuam sataka chen ve thei chu adu thu samper ani thian thalo a kom tan Tony chuan atlei rol lai nun chu khotlang tlei rol dang tiang thovin amang chho ve a zun sang ni som aloin her chua chuan kum som pasaria upa aloni ve tareng maya nika chu thian then khat ama aya u vek tenen leng khothong turin anin khal chuak ve a emi tum hian motora marijuana zo in an leu kol vela chutian nuam ti taka an right vel lai chuan police officer chuan ding turin thu aron petatlat mai le thoi tak chun an ding ve maya police officer chuan an rui dan le an motor ri matang chuan aring hlelta a an motor chung chu adapta a an motor seat nung lama chuan marijuana tam tham tak le azuk na to chu a motatlat mai Tony te thian ho chuan man an tok tarup mai le Tony thian te chuan puitling ang hremnan tak an tur thei to dona ma se Tony chu kumtling lo alani wangin danin alaka zangaina alan tiranga kumtling lo hremna puitling hremna aya nep zok a modon ti in hria in Tony chuan an thil ti sual mo chu akawa ada ta vek mayani a thian te tan chuan avalom don tak em ti chuan kumtling lo phalna nei lo le danen khap thil man le kol thua thim lo chantirania ni som ko chung juvenile detention center kumtling lo zel antia tang tura achung thu rel anita Child and Family Services custody lak chon ani nu in reilo te a anu te bula subhuin foster care antiang anu te chomdol na nuaya aumle ren rona chumi nu chuan achung thu anrel to angin juvenile detention center a ni som ko chung tang turin aluta juvenile detention center a thil thleng alu ti rian Tony hian hriom ati hle maya achung te point adam kho chua zo lo an hlau hle nge a mase karlova he huna hian kumkhua tana a hring nun soidang lampoi tu tur le ti top tu tur Victoria Mendoza nen anin tong ta Victoria hian ano panlai tangin buaina harsatna hreom tam tak tuarin nun amang chawa kumso mi lek ani lain ama hring tua pa chuan ama nun na ngela in khovel alo chu santo a apa wanga ariluna nen andin mon harsa ve bok nen atlei ro lul chuan nun sual azo chawa sikul tlan bo le ina tanga tlan bo te ching ema juvenile detention center a po hian chan sang awangin alu chuak zut reng thina ni kumno pangte ani line apa lo chan to a anu chu kansar natnei na lo tlak bok vele zel poka anu nen chun apartment te takte bedroom po pakhat chia neya an ko save no a Victoria chansina kan han peng zuaya kan thukalaya hian apoimo ve poka wangin kan han kalpeng zuaya ni Tony chansina lut chauleang Tony hian a hring nuna hun hriom lai berin
Victoria hi atonga he juvenile detention center a hian Victoria hi avai khatluna mai ani to lova alo tlang nel hle to zokani mase to ni tan chuan avai khatna ni a hreumati in lau tur le tlak cham anga ema Victoria in a humna le hlia khuna na satak wangte chuan Victoria laka hian atuiral zauta ani ti in toni nu deina chuan soi antan huna hian intongin anloin ngai zong chauta a meichia veve ni ma semi pale meichia anin hipton ang mai hini ti in toni thientele chungte chuan an soi ve bok Victoria chu tongklem zok ni in thik thu po pichel le a toni ve thung chu fiam thudu le harwang va mi ani ve thunga he an mi se in person lutu khian anin kara in ngir ngauna apian tir fo rengani ma se music ngai nat lama chuan anin thurual hle thunga hlate anin phuasak ol lova atira thian anga bultan kha zoi in ngai zon nan lut chawa chumi nuwa in mangai na lo par chuak ta cheng mai ni relo te chungin then than thelo ang hial main an lo ngetta juvenile detention center pona toni chona tan hun tur ni som ko chung chu atan thling tlak nu chuan juvenile detention center chu achu santa a etila hian Victoria heroin thlakhat vel tan alama bak thung lekha anin thon na sa ema thulhum tak le mangai bia thu chip chiar takin anin thon ton zak reng maya CFL le intong le ngeyang o ti la phu chan nu ang mai khan inton le ni an ngak hlel dun ngang mai karaliam ve zela Victoria po alo chuak ve theita toni pa kheisi le toni chuan Victoria i zalen to tur chu anwa muak nge a hemitruma kheisian Victoria le afanu toni ahmu tun la hian afanu le bialnu mi ze in person lutuk chuan arilru atipoi ngal ti soya tin afanu ngai zong du zong chuan ama hlo thon ruk riau na anei tir ngal bok ni na soi a soi zel na chuan Victoria laga hian ngai ngam zan lo na nei ma se afanu tan mi poimo takani wangin afanu bialnu chu alo pungpui tamai ni in asoyani inan han thlenga toni nu deina po chuan Victoria chu aina chuan alo welcome ve em boka tu po mai chuan toni le Victoria in lei chena chu anlo pompui thlap vekani toni best friend leisi chuan Victoria chu amizia bulukin ahriam viona a toni nen chuan anin zom nget ema engamo kong tak hian anin mille phian zel ni in asoi social media te hian anin mangi zia telang theitur po san siam de renga thlum tak le in mangai hlia ang main po san siam tiar tuara mase social media lama alan angot hian thil tam taka alo ni reng thei big thin silo tin social media lama kan muang hi atak taka thleng te nan alo tiktok lo fawani ti chu anti chiang chauta social media platform sanga anin post dan phena hian alang lo roma chuan anlo in sual buai cham chia in thenin anlo in ngai dam le zuai thin bok tum khat phei chu Victoria i halo ler ve reu peka toni thian nai taklaka alo rin om zo lo chuni in he thil thlenga wangin anin then pha hiala a thik thu chezok le mani in rin tok na tla chamjok Victoria chu abialnu toni chuan mi pa atu le tlat zokang ti le arin omlo sanang ti hlo thon na chungrila nei tlat tu ani zok sia Victoria in athian nulaka alorin omlo sanawang yen toni chu arilrun nangang maya ake chevek ti mai tur khopin alanani maserei po anin then main Victoria chuan athil ti suala ngaidam dil nan le toni ani let le nan YouTube pa video a upload tarup mai ama cellphone a in la in bathroom dar thalang ma recota ngaidam dil na thu le nei let le adu sia war takin asoya ithianu kha miten om mai ani kha kadu tak lova nang angin ka ngai ven pe bok lo te atitel nok boka toni chu anena alo kir le theinan ati thaya piang ti atum thu soin ama aya ngai zong thazok ni atum thu soingun le bok tin anin ton tira an feeling steron thar thole in juvenile detention center a omlaya
tonin le kha aron thon thin te chu a chiar chuak le a hetia ti chan chu toni in alo mangaya alo du thin zia hriat tir non le atum wanga ni ber ome an le khain thon te a chiar zo nu chuan khang an le khain thon thin kha atana a hlut thin zia in a chun zom le a toni chu a mangai tak zeta athil ti sual wanga a in chir zia war taka soin alo kirlen inga chuan ama zong aya angai hlut to tur thu a tiam bok anuam le hriom po paltlang tun pui zel a tiam tel bokani chutia video meu a upload chan tak ruba chuan anloin thlem lung oi vele tamai poka toni chung te le thian te chuan chutia an hanin ngai dam le a angai te boka an hanin zui le ta chuma kan ti in he mi te pani in som na hian apara khai le zon sang ni som pania chuan victoria nu chuan anat na kan sar chu ne zongang lovin chatuan rama panta a victoria in nu an nei lo le zel taka chuan ber chungkwa chuan victoria chu an hna an chen tir ve ta hiala ma se deina chona fanule victoria chuan hun an mangdun tamma ma in a hria a hun an mandun tlem ve deuh nan ti in victoria chu na azon sakta top maya atira chun victoria chu aphurin na han nei ve chu hlimpui hle a thatakin na thoka ama huna tan thanhem pongai ve hle ma se an hlimna chuan rei adei lo hle anin hau boizing tatial tial maya achang phei chuan anin hauna kara deina chu ain rol ve hial angai chang atam tatial tial mai ani telin anin kopna chuan buaina alo tam tatial tiala victoria chuan toni chu atani izwalin a hauna tual boka achang le ngai zong dang neya apu thul pon lama chun engkim tha nga lan theinan lemte po an han chang ve viu na a victoria in toni ha nekbal sakle taksia chuan engkim thatak anga an nan tir ve tang na chuan omzia anei talo deina na fanu moi kak thi nuang le aka chung thi sen chuak na satak chu a mai bal wangani ti amu chuan victoria ti ani ti a hrethiam nga la police call atum ta hiala ma se afanu chuan lo dangin ko lo ram turin ange na a chan po victoria chuan kum atling to sia hremna ator le tur chu ama a alo tor ang mai kha ani to don lo ti hriat chian wang zo kani police lam chu pumpel sham adu tlat toni pa kesian afanu hliam habal le victoria I maya hamna nu ma mu chuan tun aya na sazoki alola thlen rin na lian tak ani ngal ni na soya mase in kopte pani chuan an hliam chu party na insual boina awm wanga in hliam ani thu in an tang ve tlata anin thu pui ve hle loisi toni pi chuan victoria hi thiam thu soi thiam tak le atu soi kan oi then tura soi tur se thei tak mi ani ati hial toni thian thaber leisi point chutia aha nekbal sak ani nuwa phei chuan atok to eti in a thian nu chu thla fang atum ril ru hiala ma se a soilok lem lo leisian heta thiltum hi ti puitling lovin toni tan hian a hun top thlengin thian tha ani tluan ta thawani victoria le toni te po online kop chui zelin sangni sompali aronin her chuale meu chuan kumnga lai anloin kop ve ta reng mai khang kumnga anin kop chung khan victoria te khuwa okdina hian chung khat leina te tloin an kalfova ni sompasari october sangni sompali po hian ama a anlo ti thinang thavin okden khuwa chuan leina nai te tloin anjin khothong le a leisi po hemitum hian atel ve nge anjin chuana chun in nial boina neile tapeka hemizan hian victoria chu rei tak chung bathroom a ain khungtlat nge a bathroom atanga ron chuale nu chuan hokong lampanin anin khal chuak ta toni chuan motor khala asira athian thaber leisi chu thua anung sita thinrim na nei treu sa victoria chu athuboka amasita thu te thian dun hriat puilem lo thinrim na namen lo nein victoria chu athungoi reng kong tluana toni chuan athian nu leisi chu anin kota atropa kamangai che intiliam liamin anin thla fel zui bok
hemi suwa thil thleng ero arongin arap tak zetani thil thlen dan kim chang fia fai taka hriat tur tun thlengin ala lo na a Victoria in a soidan hi hriat thei chun chu ani tamai Victoria soidan chuan leisi motor tanga chuknu chuan in hnial buaina dang ir chuak le in hemi tumzet hi chuan ain sum zo lovin chemte ul thle thei inchis lia sei apai chu a tho tamaya toni motor khalai chu avita sia mai ni he thil thleng hi parking lota an tlan lu ma chi ani nge a voisomli paruk lai avit nia report ani bok Victoria in toni afi hlum nu reilo te a hian police station phone call an dong thuaya ron call tu chuan meche pakhat toni ti mingpu tha ani thu report atu thu aron soya report tu hi Victoria ero anilo Victoria in toni afi hlum nu hian mi sang phone call in abenuala chumi te zinga chun a thian eron po call telin atual tha thu chu avashila atum lok wang renga that ani lo thu le toni in ati thinrim lu tuka wanga in control zautalo ani thu tap draw chungin a hrilani he phone call record po hi tun thlengin ngaithlak thein ala nge Victoria hian atual tha zo hian mi sang a call awangin tuberin nge 911 kola ron report ta ti hi hriat chian ani lo shrim ni in thunei tu te chuan an soi tual thana hmuna police an vatlen la hian Victoria chu driver seat a thu in an va mu a akut le thom noa te chuan ti sen alo kai sen ngai ngoi maya lau thong takin alo khur lakani a thom no le kut vela ti sen kai ero ama ti sen ani silo police te chuan hrim hrei ken ala neim tian zota achemte chu kara thuina lo changa abulami chu tu tha nge ani anzo le chuan ama tha ani thule anin hau thin rim lai taka avi thu in alo changani toni chu hmuna hian a thinghalani ti police te chuan an puanga voisomli paruk vi ni in vi na hnu ma hi akuta te abana te a mai a ngong a om le abeka te moni bialnu vi hlum nu hian Victoria chuan toni ruang driver seat la chu passenger seat a son phein motor chu thui fe ala khalle te a chumi nu chuan a thian te hna phone call in azual kau ta chawani ni sompariat October sang ni sompali jing da rukle chan ve vela chuan leisi chon deina chu va kola toni in a thlen to le to lo azota ngai that lo na lian tak anei thuashil tel bok deina chon rang takin in chung le pon lam an check kwal ngal chunga toni kar chu omlo ti muta a hemi hnu lokhian a fanu toni chu a borala a chan po Victoria in a fitlum ti police lama tanga zual kau adong chop chil nga lani in thana thlen tuk jing kara tang chuan news channel tin mai chuan kumsom ni pathum mi Victoria Mendoza in abialnu kumsom ni pakhat mi rong tak maya avi hlum thu an puang ta sup maya toni nu deina po interview te nei puin ma a boruak thalo an nei truma police alo pun talo kha ain chhir thu soin tuna chuan atlai lutuk ta ati chuai tarai mai Victoria chu first degree murder case a charsani a atir chuan apelna turatan dollar nuai khat bituk ani a bel theilo tura rel thale tura norna le nge na tamtak ema wangin kotlamin an thu sut le in bel theilo turin thu an ti hlule ta zo kani Victoria hian hearing an nei tir phata tangin not guilty plea adin chua puya in hearing nei la hian ama lema in tha chu kot vau khan nan amang ham mai ngam huai ve takani mase evidence om sa ti kha thatok mai ba ka police te chuan evidence rang mi sang ne na tangin anlak khombel zela ama Victoria le toni thien te le chungte ne na tanga anlak khom te nen phei chuan Victoria tan chan sa chiat zia ria in Victoria lo her chuan an tran phung chu thlak turin thuron a peta top maya atopa chun Victoria Mendoza chuan a tran phung chu thlakin a thiam lo na po pomin ain nuk tok tani ti chuan first degree murder felony charge mangin Victoria Mendoza chu
a bialnu Tony Pet tha thu boya thiamlo chantir ni in dam chung lung in tang tura chung thu rel alo ni ta kum som paruk zel tan nuwa perol hearing ero nei sak ani thung don ani achung thuan rel dana hian lungoi lo fe fe an tam hle maya kum som paruk nuwa perolin lo chuak theita poni se van tlang ta na mi hlau om lutukania zalen taka tua leng chi ani lo tipol an tam hle maya Victoria lawyer ve thung chuan a krain thlawang hi hemi konga hian a hauna hle a van tlang ta na mi hlau om ani lo nia soin atang ko ve hle Oletikhan Patil Victoria Mendoza in a bialnu a tha thu chu kan lo ngai thla zota a an pui in kophi Mizoram a po a hluar tran hle maya heng an pui in kop te zinga hian anin kara hian mi pale meichia anin kop aya na sama hian in hip ton na le in thlak hlel na anasa thin ni in an soi thina hemi konga hian nu le pa telampo kan film khur thiam apoi mo hle ome tin mani an pui kophi pathian thu nen po ain mi lo shrim shrima pathian tu zong ani hran lovani tikhan crime story dang in lo ngai chang lenga heting lampang atak taka thil thleng hi kan ron puat sai zau zau to don ani